Lamding kese tumpen ingding toxic karbi freshers meet kapaman pon. Khat khatia long rakia hormu kinep dunlong. Ingding koire si rinti the rong marjong keseng ke chogarni ke talon pon. Lamding kese tumpen ingding toxic karbi freshers meet kapaman pon. Prenify Chris Sirke Barney, Lamding arong Sopialong, Lamding kese tumpen ingding toxic karbi freshers meet paman pon. Bangsolong aluhia man pen kese inglong po, ami po merjeng kropen chenglok ke thegeding atum chetong dun rinti. Lamding arong Sopialong ke do KSA, ami po bidoring tika thar pen, karibiang long autonomous council apan, prap jin pen, lo chali eriswe jang atam pan hostel lang kimpi pon asonte messenger po si tuning ripon padu. Athe ke do ke thaka durian parta, hemanam kipi ehoi ka dure dokok titi po se alang lipen ningji pon. Lapen thu Karibi lo charli ari soe jang atumalong kai kita me Karibiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram rong hanga hin pen karejap dun thip dordip hopia son an kirap dun thegajok alang lipana kero tame pi pajir ponthu poloni pen probin taronang ki polya birta Malong News. Mai pura pen konjung bang hin pen tamen ale tum kato be phantam an so se suri akero nan tum pajir reglo sardo asin nili mena bangke ke doring tika thar nili dag non present mai phua siteng bom lo lapan nili men ke thare dinong ti ate nili atu deng bom ke general secretary of siteng bom lo ate dale tu mata saka bangke la college pen langdam Nili press club and Chukihola police station osi kimia phan kachipa chinida Nili press club amipu Samson ing tilapen alang liria sangho Philip Tiso lapen Ramesh Teron atumpen Japonsi Prenify inquiry Chukihola police station along Damsi osi kimi Jagadish deka phan manpeng ke dokari bia popen archu damsi chepachini pon lasolong nilip soarlo ching thura song amipi Malika Kropi Kongchun bangpi phudang terang pilapen Presila kathar petum tame chetong dundunti sonsi Chukihola police station osi kimia hin pen kai kita nilip constituency ke parluang kang anarat rong baphan ke pamesen jila pena kemia tawara hin ke japonan parta monsam ke padovere ji apanalang lipen pachini pon Chukihola pen Ramesh Teron ang ke palya birta Malong News. Khat khatia long rakia hormu kinep dunlong Khat khatia long Prenify inkoi arni kangsang por fight program minute thomke bra phwa dungarai malom rai kamasai khetum ben keton ke lang ke padopon boma pora ho ihum ARA2 2077 agari long pen rakia hormu nep dunlong bangso agari dimapur hin pen bokajana na thuke bang boma pora hosi khangdun pen guruk dunlo la solong sop home box Kep lapen 128.28 grams heroin long pon bangsolong kachirap dun Pradeep Sharma aphan nebing nang pon lapen alang lihem Bedeti Nasbor Biswanath Assam posi than pachini pon alang liphan lam hoi pabon pon sikene pon long anason rai kamasai khe tumpen chipari deng pon lo hanjang lang subara Egyptian rong pinang ki lo birta Malong News. Ingding koire si rinti the rong marjong keseng ke chogarni ke talon pon Prenify inquiry Borjan MSC constituency ke parlo Bokajan town ward number 3 rinti the rong marjong arong keseng ingding koire si ke chogarni ke talon lapen ningkan esek lokachali hari soe jangmate BAMA lapen engineer ka chipon duna to phan kar chuame tame paman pon rinti the rong marjong arong sarkar pen ke pajir pon kaching thora saimo ason benason long pon bomlo bontame mesen atawara bang abelang lasi EM surjorong pharaphan ke mesen atawar ki piponji aphan rong rat lapen rong asaratum ka chining ripon padu bangso sar phulek theka chipahem phupona melong founder me phu borsing be SGB bormanthi founder chun bang khorsing terang SDPEO sundoring ti vice chairman Bokajan municipal board pen danglok penang an man peng ge doge thege dinga tum chetong dun sim mesen pen me pachun pong hanjang lang subara Egyptian rong pinang ki palya birta Malong News. Neng korai silo si kan chiều
bakang somai long penang itu dia asai umum separai pun itu di separai pun gak semet ke lala hai dake bakai ông muna ada yang pot tarbiar orang kami tidur nang tapi menan ke papan meni pan komplek nak lihat yang sih harus utarong geseng tak keceng atalah somlo di pinianis sorong seng lo anungan lang ta semet student dumhan laso percentage kimi semua dumhan ingwaisi sabsabet astame laso nong bangke ni tum anungan lang ta year pondok ala bangkano semua apa nak dia aku poniklong laso recall bang KG pen kelas 2 ni si kategori 2 tidak subject wise si percentage kini si di pon hai math science english atau all ki subject mereka son ko kali chunri dunia son rek na bangke mau di semet ke dakarong tuar lo hai tuar si alam si ki momlo tamela sadum ta nang klaim pi bom lu po nang dak em alas so yorong phatame nang muri pi bom lu hai klaim tela kon kan di 57 tom pok proxy Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.